sebi, da mama špilam se sebi, domačim kmet pobivam prokrat. I nosim prsta 14 karat. I šel sem jaz na pop TV, zato ker prišli med Bogi, da bilo bi fajn, če žgal bi vsak dan. In še po noč, počela pomoč. Yo, Servus! Jaz sem Elvis Iron Ginger in kolegice in kolegi, jaz kuham v Iron 8 posod, to je nova posoda. In takole, kakor vidite tukaj, to je banda swingerska, se jo vsi poznate, ne? In tu se da takole noter, vidite, v posodo Iron 8 in se takole speče v 3 minutih in tu je zdaj pečen.